Hheyi bafethu ngibingelele enhla nasezansi. Kusebusuku njena bafethu sesiyoyilahla, sesiyoyibeka phansi. Bafethu, ngathi ngingena lapha ko-Facebook ngahlangana nale ndaba yale ngwenya le. Bathi eyi khona lapho nje igama lakhona libuye lingihlule ukuli-pronounce-a. Njengoba le ngwenya-ke kwathi qala nje kuphela isizini. Iphela nje isizini le enze kahle kuyo la ewine khona engicabanga ukuthi amakhaphu abe mathathu kune-league phakathi, yabo. Wathi uma kuphela-ke isizini waveza ukuthi yena-ke ukhathele usadinga ukuthi acabange kahle ngeke kusasa lakhe ukuthi uyabuya noma akabuyi, yabo. So leyo nto leyo kwanyakazisa i-social media noma kwanyakazisa nje iy'nkundla zokuxhumana ey'ningi. Abanye besho ukuthi ebefuna i-C_V yakhe ukuthi ibe yinhle, yabo. So iZamalek-ke lapha i-team yama-Giant ale-Egypt athi-ke afuna ukuyithenga inkontileka yalo mshito ngoba lapha kweBhakaniya. Athi afuna ukuyithenga inkontileka yakhe aze azokhotsha lapha kwiZamalek, yabo. Kodwa-ke i-Pirates kuthiwa iyale yaphetha yathi ngeke nikubone lokho, ngeke nikubone lokho sisamdinga lo mjida, yabo. So i-deal yabo ifeyilile-ke ngokuthi i-Pirates cha ibachithile, ibachithe nje impela bukhoma bachithe nje bukhoma ilanga libalele ey'ngane zakwethu. Kodwa engifuna ukuza kukho iy'ngane zakwethu ngoba lo mjida wake wakhala wathi yena ukhathele. Engicabanga ukuthi igama lokuthi nje ukhathele sekuyigama nje elifihlekile ukuthi elinomqondo futhi osobala futhi, yabo. Ngeke uthi ukhathele ekubeni uwina amakhaphu amathathu, yabo. So ngicabanga ukuthi umjida besefuna ukuhamba noma besenabantu ababemshayela eceleni, yabo. So bengicabanga ukuthi i-Pirates mina ukube kuya ngami bekumele nje imkhulule, bekumele imkhulule umbhudo ubaba ingwenya le iyobona la efuna ukubona khona ngoba uma engangenza kahle kule sizini le eqalayo kuyovele kuthiwa vele wayefuna ukuhamba akahambe, yabo. Why bengamyeka? Yikho ngisho ukuthi ukube kuya ngami noma kube nje ngiyiBhakaniya bengizoyikhulula le ndoda le, bengizoyikhulula ukuthi ihambe bethathe yona le mali le abafuna ukumkhipha ngayo kwinkontileka, beyithathe ngoba u-coach uma esekhulume kanjena ethi ukhathele sawuthi ukucabanga kahle bese bemphoqa ngokwenkontileka. Ugcina angenzi kahle, kugcine kube nama-mistake amaningi, yabo. So nje iBhakaniya bekumele iyikhulule le ndoda ikiyoyibona nayo la efuna ukuya khona, yabo. So nje angazi-ke niyanithini-ke iy'ngane zakwethu. Hhayi, nakusasa ngilo ilanga bafowethu.